DPM long live, Borok Dapha Ayuk Lokto, Borok Dapha Ayuk Lokto, India government sino agreement khai program na banda de ke sino mar nai, India government sino program na banda de ke fulfill khai mar nai. Ek soba solid nơi, DPM long live, Borok Dapha Ayuk Lokto, Ek soba solid nơi, DPM long live, Borok Dapha Ayuk Lokto, DJ Madam Ayuk Lokto, Ubagara Ayuk Lokto, DJ Madam Ayuk Lokto. Sini Borok Dapha hamkan tadi ada ke suno mar nai. Tiba rajo je orang pro itu mana pun tadi ke. Ek coba solid nai. Ek coba solid nai. Ek coba solid nai. Isu sedang potong nai orang tadi ke kasih kerang. Tini pulanang tini sini media payman jangan orang no. Hambai maruo. Sini tini Borok Dapha ni sini kok no seng sanan ini tini tay hai jeng joramaka seng tini 10 Desember o 10 Desember hingga sini Borok Dapha sini rok sini international sini human rights by seng tini saklaijang mani sal sini Borok Dapha ni mantai soktai no seng saklaijang mani sal o salno rgai seng tini muito khlayo seng tini Tripura government India government no seng tini obono sanai seng tini 69 বছর রানিং তিনি sini Borok Dapha rok India by mas khaiman pore sini Tripura rajyo जों তিনি sini गोबांमा फातानि रायजा सायति फायनाय बुनि दफानि Borok by जों তিনি साथकजाक पिटकजाक खलायै जों তিনি अबा हायके मा तंमानि बागै जों তিনি sini Borok Daphaनि अ जे राइट्स अधिकार न जों তিনি India गभर्नमेन्ट न जों सानानि बागै जों তিনি मा बासा लाखिया जों তিনি नायनाय मानि जों फातानि Borok न जों তিনি अ हावा जागारबै जों তিনি sini Borok salsapan bat koraya sini Borok buthajago tokhajago lama rep khaijago oba haike gobang ma sini Borok oba haike phaitong जों তিনি सुरु सालसाया सालनाया अबा हायके 69 बছর जों তিনি अबा हायके बुनि Borok by जों साथक पिटक खायजागै दङ sini राजनीति अधिकार अर्थनीति अधिकार सामाजिक अधिकार हयतोनि लेन्ड अधिकार जत sini राइट्स जों सेकजाखा अन बागै जों তিনি मुइतो खायरनाय जों India गभर्नमेन्टआ जों मुइतो खायरनाय sini अ जे sini जे India by mas खाय जों जे India गभर्नमेन्ट जों जे कग्रमानि Tripura राज्योनो जे सेफ सिकिउरिटि रनाय sini Borok Daphani जे हामक्राय नायनाय होननाय जों जे गोबां मा जों Borok कग्रमानि अ कग्रक जों তিনি मुंसाफानो नाराग जायगा अन बागै जों India गभर्नमेन्ट न जों sini गोबांमा sini जे भायलेसन खायजागै दं माने sini मानथाय सप्तायनो जों सेगै दं जा माने बुइन दफाबाय अबनो जों India गभर्नमेन्ट न जों তিনি मुइतो खलाय मार रनानि बागै जों তিনি अ जागा प्रोटेस्ट डेनि मा खालायो अबनि बागै जों তিনি गोबांमा sini लामा लामत्रं रेप खायजागौ बुथारजागौ sini जेमन कल्पना जमति अबा हायके बुथारजागौ रबिलि तन बुथारजागौ sini कतना कामि सखाजागौ राजन्ताय सखाजागौ अबा हायके गोबांमा लाहारि देप्रमा बुथारजागौ अबा हायके गोबांमा जों बिचार माया इदानिं sini कयदिन आगे कान्चन बर' sini बिश्वजित देब्रमा निरुमम बाबे बुथारजाग माने अबरक गोबांमा sini जास्टिस माया ताबो अबन बागै अ जास्टिस रमानान बागै जों India गभर्नमेन्टआ जों তিনি सतर्क माने जों अ करा बासाबाय जों তিনি खरां कतरबाय जों তিনি बंनो साना नायो sini अ जे न जे कग्रमानि India बाय जों जे मासनि थाप्रसनो जे कग्रमानि अबसनो फुलफिल कायरथ अबसो जों नायो अबन बागै जों তিনি अ प्रोटेस्ट रैली याके गैथरिं जों তিনি 10 December sini Borok Daphani माथाय सप्तायनो जों सानमानि साल तबा जों माथाय जे कग्रमानि अ सालनो जों जेसका पानो जों सेगिब नानाय याके जों जुरे कलेफानो जों सेगि नानाय अब हाके जों তিনি समाय तांलायजाक अबन बागै जों তিনি अ प्रोटेस्ट रैली जों তিনি हायनो हाय तैसा खायनान बागै जों बासालायजाक नों मथानिबो जों तै बजा खायजागै जों তিনি सारा Tripura राज्यो गनांगै अब हाके गोबांमा जागावनो जों তিনি सिकन मिकन खलाय गोबांमा जागावनो जों खलाय दङ 13टा डिभिजन 16टा डिभिजनाव जों अब हाके 30-40टा जागा जों गैथरिं दं
Anak tini bojagan simi bojaga जों khaina tini patni bazar ni sibin जों sakuma bazaro जों थाङै जों or sini gathering nai oban sugjarna sini odaga जों kisa kognarnai nin sini mong ang ani sinbungka ang Ronjit Debroma TPF Central Committee ni adong Borok apa ayo lokto isu kita rabot mata dari kasigai tolong tomar nai Dari ke pirogoi mar nai eke coba soli nai DPF long live DPF long live DK madam ayo DPF long live, DPF long live, DPF long live. Our land, our right, our land, our right, our land, our right, our land, our right. Sini ha, sini kaso, 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 Takuk sengkrak bisa si Dewan mana butana yang no daiki daiki pasi order maro no takuk sengkrak daiki daiki pasi order maro no ai ke coba chole no ai ke coba chole no ai ke coba chole no we want justice we want justice we want justice we want justice long live long live long live long live Takut sengkrak bisa di dalam mana? Bilatna dibaca. Jika kita bermampu pada bilatna noda beka pasi wadar baru naik. Hai coba soli naik. Hai coba soli naik. Bilatna noda beka pasi wadar baru naik. Kita bermampu pada pasi wadar baru naik. Hai coba soli naik. Di praraja noda beka kaya sipil benda kai naik. Di praraja noda beka kaya sipil benda kai naik. Hai coba soli naik. Hai coba soli naik. Bilatna noda beka pasi wadar baru naik. Bilatna noda beka pasi wadar baru naik. Hai coba soli naik. Hai coba soli naik. Di praraja First of all, I would like to thank all the media who came here for the news. Why we have gathering here because today is a universal human rights day of indigenous people declared by the United Nations. And I would like to say that in our state, we are from Tripura, India. In our state, after the 70 years of inclusion to India, we have been suffering, we have been in our own state, we have been suffering, we have been tortured, we have been raped, we have been murdered in our own state. So today is a Human Rights Day. So after that also, after we have inclusion to India, they have already violating the
TPA long live. Indigenous Day of our TPA long live. Borok dafa ayuk loko. Borok dafa ayuk loko. Borok they have dafa been ayuk already loko. we have been already tortured and killed in our own state. So after that also by illegal migrant Bangladeshi in our own state. So they have snatching our political rights. They have snatching our political rights, and they have snatching all the four corners like economically, democratically, politically. They have snatching our political rights. So today is observation day. We are conducting entire the state of Tripura protest rally and plus protest and gathering rally. So pula na haini bang na joto na hambai. Tamon hamna tini sing oro ma ba samani ke haini bangai. Tabok sing Human Rights Day tini ke 10th December. Pia ba Human Rights Day ba hojaw sing Delhi na sing satok pidok khaijo sini hawo sing sason pisan khaijo sini hawo na ulta boini phatani raija saiti finally borok bai hain bon sing oro ma ko thunlaika tini jara sing India bai hamani pore Human Rights Day ni pura violation khaijak tongo Article 1 of Sujak tongo equality for rights, Article 4 of Sujak tongo freedom from slavery. Pia ba still sing tini jara freedom maya ko slavery ni sing tini jara slavery ingma tongo sini hawo hain bon ni sing tini oro buthung mai mane amuni karana